Hodi gace baranga afata pisto yewe turapfuye baramumenye ngire nk'uko mubibonye baramurashe byatari baramushwanyaguje ubundi ukuntu bimeze ku muntu ushaka iyi filimi ku muntu vayikunze ku muntu uyikeneye ngire ngo n'ibindi bice byose byagiye bitambuka yandike ngo iyi filimi yitwa guki mubwire amazina mubwire n'aho yayikura mu buryo bworoshye. Uyu mugabo yitwa Redi nk'uko mubyumvishe. Uyu mugabo rero bari bamufatanye ibiyobyabwenge agiye kubigurisha ari kumwe na bosi, ariko bosi we yari ari hejuru ntabwo bari bari kumwe. Mu gihe rero uyu mugabo yari atangiye gushaka gufata amafaranga, polisi bari bayaha amakuru kare yirukangana uyu mugabo iramwirukangana. Ngira ngo mu bice byabaje mwihanganirwa ibicurane, ngira ngo mu bice byabaze twagiye tuyibona tubireba uyu mugabo bamwirukanganye paka bamufashe. Hano rero bamufatiye areje bamufashe, abapolisi batangira gushaka uburyo nyine bavuga ngo tumufunge, abandi ngo tumwice, abandi ngo tumufunge, abandi ngo tumwice. Bano bantu babona nyine gica bose bavugiranamo. Hirya rero cya kibosi cye kiba cyamubonye kimucira isiri hasi, yari yateretse imbunda. Uyu mugabo atangira kumanuka gake ngo asigire imbunda ye abashe kubarasa. Abapolisi babayibonye ati turashize tayari bahita bamurasa. Ariko ubundi nahangaha byatangiriye, uyu mugabo yari ikihebe agiye kugurisha ibiyobyabwenge. Mu gihe rero bahita